Kublai pi perlok pajor cakani ke video nga hakani ke video penyo pi kamnu penhek follower pi hakani ke Facebook profile pi tesoi bile kaya di ke setting pen sna pi hakani ke Facebook pi kenang yo kini ke follower pi uku te bon perdi yung pi berkelinga haden wadap kini ke Facebook profile i sana jar ke follower te menangku de ke kini ke follower i hejika uku gole te hier bianggo te kini ke net follower le te hejika u green go te red go te jimut ini arku de ke follower ite dau te red go kamtu te hini yo penyo pi lejai ki trik kenang yo pisnya tho u khi akni ke Facebook profile men statement ko vi wan kong em kam snya tho chwa pi ga kini ke Facebook mem kam yo pi chipau lene ar phaujar lene le phaujar lene chilak hakni ke Facebook profile pi te yo monetize pi la di mp ar spa lene san spa ngut follower le hini de gp monetize lang ba kini ke Facebook pi de gp ko mai bisa lang ba kini ke Facebook pi dan boy boy kwa verifikate follower hadu wa em kam ri go hadu wa he go pi ar phau le phau so phau jar te kam dong pi kini ke Facebook ka em kam go du yo pi du san spa dun rus pa follower le de hoy monetize pi ka de hoy ko mai bisa pi ka mto lang bai follower lang bai ka i video em kam go kini ke Facebook te henry wa de bon veri pi wa de klinga te ton ya petai bai pi kam nu le pi khnang yo kini ke follower pi uku te kamar yu piga kani ka screen recording da on site kamar yu pi ni de emo khatar jar ke follower menchwa por menchwa setangga kani ke Facebook utron on kani ka professional mode do di sob nai ni wada dep wada sedang utron on ga kani ke Facebook profile chaka professional mode te de emo le sans pa ngut follower te haden itu wan kong trick le kwa odap kani ke follower san hajar ngut sundon te henry mban se te hap at friend ba danga ya kita ki perlok khnang yo smart dap kini ke follower hadu san hajar kamad yu hi menchwa em gatu ke kriteria yang kini ke Facebook hab yo pi san hajar ke follower drup hajar minute watch time te monetize ko katewan mem kam de yo pi kini ke san hajar ke follower kan drup hajar minute watch time katela yo pi san spa le sijar le ne arajar follower le monetize ba kini ke Facebook te yi be pi yo ka kini ke content monetization te tonis dango punyu pi da ke vini ke trick kamar di UP kani ga profile kete petit nga ya olai da kvit ka Facebook account yo penyu UP ga kamnu le te he kani ka follower hadu khat arajar ke follower wan kong em kam u hin fa pi phone wa yung smp lane him da kita ki phone wa yong ki perlo ke prajor pi telai search ka kani ka pertui pi ka yong ka foto ka Facebook profile pi kamar di UP nga da website seperti ini te thu kani ka Facebook profile pi hadin wa de pi ka thu kani ka Facebook profile pi ni de telai kani ka 3 dot dep te klik itu ke 3 dot hadin de yu pigani invite follower or friend tesnya bah uklik ka tu invite follower and friend te demi ini select all nanong yu pi ini pi tu daumi go select 1000 mo ini to nga ber dep invite chwa ini te demi go 41 only te P1 hatu ka Facebook profile pi ci jar ngut umi go itu te select all no select 1000 itu hadin tuan dep te send kani ka invite te klik kani ka send invite dep te daw poi kani ka invitation cha kita ki perlok wa em at friend pi la name em follow pi te daw poi ke vina ka notification cheki la di accept ki ka te da man da follow ki ka tu account pi nga por man chwa le male kam ni ar le send de him de ki phone wa yung asem te le male ar le so tli ki account dep te ku ko follower hadu unru hajar nya hajar te wa arte kam do ong pi kawli wan em kamu upload reel pi ngalang bagi reel ba upload o te hek ni follower te la di interest ki hak tu reel pi te da follow ba ki pi hak tu ko Facebook profile pi kamu di pi ga pa yo penyu pi gani ga lang ba ni ke video ngalang bagi reel ba follow ki brunga kamu di pi ga klik o ni ka notification te di pi ni da pi ni to example kamu ni bina UP ni po di sungching naki soyo 166 other start to follow you from your reel hini jemut kena ke Facebook i lang ba ni ke reel yo follower pi cispa rupun rungut lang ba wa scroll down nak gia ke reel pi te YouTube gia ke ni ke reel pi te follow pi lang ba ke tu reel te am kam how post pi am kam how tap video pi tap reel pi kenang ditu hi mada am view ka ni ke video pi te la di interest ke hak tu ke video pi te daw ku ke follower pi daw follow ki pi te kamar pi ke kong trik la kwa pi dap sana jar friend ya kitu perlu ompem dap sana jar friend em kamu ad friend bagi hadu sana jar limit jadi bai pi ad friend cis pangut cis hadin wadap ke pi sana jar wan mohoy de ad friend pi la ne mohoy de accept friend pi
tayo lesi haden ne dep itu telai ha ketuga phone yang perlok pi dep tuk Facebook account pi dep te klik ketuga 3 dot dep te invite ki lang bai tu le gp invite ki friend adu ci jar ngut ki bi account ci jar ngut bi account du itu le dabon ki wa follow pi le di accept ki ga ta wali wan kam dong pi ni ga reel em kamu thap reel pi man gasni nang lang ba ki tu reel follow ki tai ki perlok pi lani em ki tai ki bar jela le wa follow pi lang ba ki reel video pi leja ini kena trik pi snya bha ule ka follow ga gani rule te definitely ku gani ka follower pi men step men ko wi te ko ble chibon chaman ya next video